Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geli temaşevan heja İroji bi bername kenul ser ekran Rehber TV emib hevdura bin inşallah. Xwa mesudum bxêr hatin. Xudeş te razî be. Baş inşallah. Xudeş te razî, Xuda îmanê bide te. تماشاوانی می هجا هفتیا گوچی متحقی انسان مسلمان گو من آخوش هفدو قط نکن من آخو برای خوی مسلمان وقتا گوش هفدو قط چی بکن بعذاب خدای تعالی به چهاتین تهدید کرن ما اب آنی بوزمان چاد به انسان کی مسلمان وقتا گوش هفدو بغیدن افد بس سبب گو خیری آنا که تب ونداد بن و بس سبب گو آخرت جی که خدای تعالی عذاب سروان دشینه جبروه که مگو انسان مسلمان گرک کینا هفدو نکشینه بغضا هفدو نکه وجبونی خدا وجبونی رسول خدا ببن براج هفدوره جه انشالله ایروجی امید حقیقو انسان مسلمان وقتا گو لقارشی هفدو خطای کوانجی چه بو گرک اج هفدور عفو کاربن هفدو عفو بکن و خطای هفدو نبینن یعنی القارشی هفدو بربویر بن گو خدای تعالی انشالله مهلت بدمه اما ایروجی ببین نظمان خامس سودا ایرو مگو امید حق انسان مسلمان چونکی بشر قارشی هفدو های گو خطایی کی چیجی ببین یعنی وقتا اف خطای مسلمان القارشی هفدو چیجی بون لگوری چرچبه اسلامی لگوری پرنسیب اسلامی گلو ام گرکش هفدو را چابن ام چلو کاربن وی قحرا خو بقربینن ام هفدو عفو بکنج بو گو دقنه گو خدای تعالی دریه خیری و رحمه خو مبکا. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ev haftiya çoğu tedime bahsat çıkırma go Müslüman alaka xo bray xoş habudne nabre. Jbo insan alaka xo bray xoş habudne nabre geleka yak çawabe gereka bina insan fırabe. Geleka ahlakı insan anlayışa insan fırabe o afukar be rahm peyrahe be şefkatavi zede be ancak insana ki brahm o insana ki gubil fıra karahate insana afu bike o uzu adizne be işte veji Resul-i Khuda aleyhissalatu vesselam da ahlakı Khuda şani medayet Kur'an-ı ji emri Khuda ayet-i Khuda da jimara tavsiye kiriye Ali İmran suresi de Rabbi alemi de bejeçi دبی او کسی گاوی گو عادز دبن وی عادزیا خو در ناخنه دربا خو دگرد او کسی گو انسان عفو دکن او کسی گو کرنا قنجیه حز دکن یعنی قنجیه به انسان را دکن او کسی گو عملی خوشک دکن خدا جوان انسان حز دکن برین انسانی مسلمان غایاوی چیه نه حس کرنا خدایه yani tümü daim em ne haskırna Xuda dixwazin em ne rıza Xuda dixwazin em ne dul veketine dul hafqa ameli em dikin limêjê me rojiyê me zikatê me hecê me tümü amelê me hemû ne ji bo rıza Xuda ye belê ji bonî rıza Xuda ye madem ew amelê me ji bonî rıza Xuda ye o zaman Xuda çi dixwaze gelo که عملی بنیرم خدا چیش متخوازه خدا چیش مراد بیجه خداش مراد بیجه گاوی گو اون عادز بن خو بگرن یعنی وی افکا خو ضبط بکن کاری بنه بخو دبیجه هفو دنی انسان عفو بکن و دیسا دبیجه قنجیه بکنش هفو دنی را قنجیه بکن اگر گو اون وصابن اون وان عملی خوشک بکن ازش و حز بکن الحمدلله خداوی اخلاقی بکن نصیب محموها هر چقدر نفسا ما ویگاج ویرا بلکی نه حاضری ویجی یعنی اما اف حالش محمو کار لازمه انسان مسلمان لگوری وان آیتا لگوری وان حدیثا خو تربیه بکه خو آماده بکه و خلوی ریا اسلامی و قرآن کار بکه کسی گو لبر عادزیا خو بکه کسی گو گاوی گوشتشتکی عادز دبه گاوی گو یک نحقی داخل انسان بکه گو خلط پی وی کینه که وی غرزه وی عادز بونه که اون امین ببین شیطان هیویا می توزاغ دسکنیه
سولنرن şeytan tuzağı da sekin ya gu hema insan hataya ki bike gu insan crederiine. Onun için insan karşı tuzağı şeytan ve hazırlıklı be ve ameli hoşçuk bike ve عادز بونا خوي سقمتيا خوي نافا هندري خدا بهيله وإنشاء الجوري خستنا خدا وعمل بك كده بيجي رسول خدا عليه الصلاة والسلام تبقى بيقول عادز بون تشتكي وسنيرلنmiş بون يعني ونرونشتيبن رابنا سرخوه ونسر بيابن رونين قدي ساجي بنا ودر نكبه رابن شخورة دزميجك خوشك بقرن جبر بنا ودر كبه أو عادز ياوه بلا ببه مده اشخد به انسان وقتا قد قحرة وكا بروشك قد دين سر آگر ولو بحرارت دكلا وقتا قد آگري بني چقاتو قر بكا هاو قاسي او بروش ولو دفورة حرارتي چقا زيدا ببا اشتا انسان جي وقتا قد قحري وتصر قحرا خود اينات كر ايناتا خود دوام جي كر او چا او بروش ولو دكلا ودفورة عين قحراوي كيناي جوي ولو زيدا ببا جبروه که الگورا اسلام انساني مسلمان وقتا گوش هفدو قحرينجي هاني مد برنامه خوي ديدا آني زمان ما گوش غين سي روجا پیشتر جوان را حرامه چما دقات بكن هاني حياتا انسانه تماما دا ابهيا انسانه گوش هفدو غيدي ولو سبب چجي با پشتي گو هنكي مهلت دكوية يعني روج زيدت كفني بهتر واخطاي خويك دبيجه وتينا زمان وتشتا دبر چاوي خو شيطان جي كي بهتر وي انساني الهفت خ تشتي گو نبو بجي تخ سرينا كي البهتر القارش هفدو كينا انا كي زيدت با في جارس الحانا كي هي بهتر زور دبا اما وقتا گو چلو امي بيجن وقتا هي او قحرانا كي ولو زيده با هاني وقت تجي اني زمان يا رسول خدات بهش بيابن رونين يعني وقتا وي ortama خو تدگيش بك هنكي تتفكر بك بهنا انسان فرا ببا چاوك آوك قوت الآگر بك بهنا انسان درد كبا انسان جوا خطايا دور دبا وقتا زيده سي روجا جوي كيني دوام نكا هنگا ان شاء الله نقبينا انا كي راست با فقط وقتا قو دوام كردوي دا اصرار كردوي خطايا دا هنگا بهتر كينا مسلمانات كبد ليا دبا نيارتي دبا ارتق اوج بيزا حيفا خو جاهلينم تشتيقو اسلام جمرا يا ساخت كجرك انسان مسلمان خوشوان تشتا دور بكن هاني جبر چرا رسول خدات بوقتا قحري بن بهرن دست الميج بكرن دبي انسان وقتا قد قحرة دبي شيطان دكوا داماريات كوا نوا خينانا راستي جيولو انسان وقتا قد قحرة جاني انسان تمام لو دسنجرة ولو حرارتي انسان درد كوا اجا وقتا قو انسان دست الميج دقرا تدي بهنا انسان دركت چونك شيطان جي آگر چه بويا وقتا قو آفلي بكوا او حرارتاوي آگري دي چه بهنا انسان فرد با جان الگوری اسلامش الگوری توصیه رسول خدا جی دبی وقتا گون قحری بن دست الميج بگرن انسان مثلا اشخور درکعت الميج بکیان سورتکش قرآنی بخوینه ویکی که او افکه او قحر سری رادبه نه به سببه گله گنه مصدر دو وی عادزیه گابه گو افوته تدی تگویا او بروشا گو فقط کلی حرارت بدنا پیت که به انسان سعادز دبه یا گابه گو انسان و سعادز بو الدو عادزي عفوات ميجاري او عادزي ويد شتي دلي انسان ده وقريجي وقماره وكيني و حفسودي حميكي درتك بلادك عفو قابتي ويدلي او دل بوي عفو قابي قو باقشتك او بيركا قو الغوري تفسير اسلامي خو شكلندر مشكريه او بيركا قو باوريا اسلامي بيرا هي ثاني مگويا خدا جوا عفدي خو حزدك قابي قو عفدي وي قنجيتكن السرفينيتي تدي او تفسير اسلامي شخور احلاق ولا راح حبان ديا شخور استادني يا السرفي احلاقي تخوازا قنجيبك قنجيجي وبعفيه جيرا ورا قابي قو عفو بك خدت على بفي قنجياوي ونيزي خبك جبر بينا او بيرك قابي قو عفو دك وعفو انساني قو او خطكريه عفو دك وجاب اذن خدي دلي رحد دبه باقج دبه هينك دبه زاني قابي قو انسان حقيقه ايش كي زاف زوره هابي قام شخوره خبر ددن بفي قامي يعني نزوره قوتن اما قابي قو يك القرشيته özellik لقو خطيك يهود سرسبك بسببك قابي قو تعادز بوي ويقاسي انسان زور تج نفسه انسان انسان قو الدو نفسه خونتشه ويك يليا قو بينا انسان تنگ دبه زاف زوره انسان خو بگره يهود انسان عفو بك اشتجبر قو زوره جي خيراي بره
پیرکا مسلمان جیل دو خیره دکه ویا دخوازه بخیره خو و بقندیا خو بگهجینه خدا اف حرکت جی اف عمل جی خیره کی مزنه و قندیه که مزنه گو خدا آیت ده گوتیه او زمان نفس خود خبنه نگی خواه پیل نفس خود که جبونی رضا خدا عفوت که بلش خواه رسول خدا علیه الصلاة والسلام حدیثه که خودت بیجه حقی پهلیوان نه گل میدان مثلا می بیجن رقیبه خو زورایی دبه گرچک پهلیوان یه گو وقتا گو بقحره و کاربه وی قحره خو بقربینه یعنی به حرکت خو یعنی کاربه بنفسه خو وی قحره خو بقربینه و خطانه که گرچک پهلیوان گوتیه اون ریشت حقیقتا ما پر زوره یعنی که ام حیاتا خو بین نبر چاوی خو گاوی مش تشتکی زاب عادز دبن اینان که چاوی انسان تشتکی نابینه گاوی گوت وان انسان حتی او انسان گاوی گو بینا و انفراد به او بین تنگون سر واد چه تجواره دبیجه دبی وان ما افکر بو نای بیرامه چونکی شیطان سکنیه ناو دامار انسان ده سکنیه گاوی گو انسان خطه کی دکه گاوی گو وینا انسان تنگ ده بده سر دل انسان ده رودنه ده ناو قلب انسان هفودنه تخه گاوی گو انسان عادز جید به وی قاسی عقل انسان خوشک ناشخله کی او ملکه هنداد به وجه چته بده و انسان دبیجه دوی حالی دجی ممکنه گو انسان زیده خطاب کنه حتی دبیجانه معرف بیل خوشاشت مینه وقتا گو یک قهر یا تشنه گو یک دکه پشتی گو بهنه کی درد که وهنه کی وقت سر و در باست به انسان وقتا نفسه خود دکشینه حساب دبی ابجبو چا یعنی افتشت گیریه چاج بونا تشتکی ولوم افقا تبکی دایا یعنی معرف خوش پشتر نفسه خود دکشینه حساب اما دوی کلی که ده او کتاجی که گوتیه و ایراده تنه يعني يكيري كقحري ده اشتاقو إنسان كاربا بخوكي حتى ببا مهاتابه قد حديث ده خداي تعالى بيجيقو قحراخو كاربا بقربينو إنسان عفو بكا دبي خداي تعالى دبي ايقو قنجيجي كيتكا ومثلا حركتي باشتكا دبي حجوانتكا يعني قو إنسان بقي حسكرنا خداجي امنا تشتكي رحاتا كي قوم حتى بقي نقو وي مرتبه قو خداي تعالى حجمه بكا ديمكي او ريزح في زوركي حتى مرف كاربا دوي ريدا درباس ببا مرتبة أخلاقية يعني هر تشتكي مرتبة كتيده هي نوصا أخلاق جي مرتبة تشقص وأخلاق تخش مرتبة تهو قابلنده بيركا مسلمان جلدو أخلاق خوش أجر كتبه الدو رضا خدا كتبه لازمه في شكل عمل بك في شكل حركات بك زاني حديث وآيات ريشاني مؤمنات دن قابي قو مؤمن لآيات خدا والحديث رسول خدا بنيرن ويرياخو ببينن چد بجد حديث ده رسول اكرم عليه الصلاة والسلام ديسا مسلم روايت كريه دبيجه كي خدا او پیرکا مسلمان یا او انسان مسلمان وان عبد خدا گاوی گوجبونی برای خوی مسلمان عفو کارن گاوی گو خطا دکن او جوان عفو دکن سر وی عملی وانا ربی عالم چدگا عزتا وان انسانا زیده دکه خدای تعالی وان انسان عفو کار عزتا وانا زیده دکه سایگنلغا وانا زیده دکه اگر یکیش بونی برای خوی مسلمان نفسا خو بچوک کربه ربی عالمی جبوی وی عملی وی خوشک وی بلند کریه يعني بلندبونا البخودا عزتها البخودا نتشتكي حنكاية سيرك ليه بي حديثي دبيجن ام دبيجين شي بي آيات ام تين الزمان ام دبين ربي عالمي قوتيه شي عزت الشرف يا خدايا يا رسول خدايا يا مؤمنايا اشتا او عزتها قو خدا بحث دكه هاني دبيجي اما منافق نزانن او عزتها قو خدا باستكه انجاق بوان عملا بكيجه دستي انسانا يعني بي خبط بي جاد انسان ناقش مرادي خوي مرادي انسان شو امكارا دنياي دكن ام جبو ايش دنياي امكارا كي دكن حتى قو اموي كاري نكن في كيبه دنياي ناكبه دستي مرتبه دريا عوديتي دجي بي خبط وبي جاد نابه اشتا او خبط وجاد شي مسلمان عفو كاربه ومسلمان بينفربه ومسلمان كاربه جبير بكه تي خطي إنسانه كي جبير بكي وخدا جي خطي تجبير بكي قارشي جبير كرنا تي قلت تشخاص عاجزي بلكي دوي اولاي ده يعني دوي مسألة ده سوجي تجي از باور من كيميائية چونكي تك جاري تك طرافي سوچي نابه
محقق سوج نفسا ماشي تيدا هي في جاري القارشي هف قاس كماسية مثلا تعفو بكي البر عاجزيتها تا عفو كرنا خداي بنسيبته إنسان بعقل يقول قوري عقلي خو بفكره خجبه تجارتي وخجبه كاري ادب ازباورم دورناكه چونكي دبجه رسول خدا دبي سيت بكيرة هبن خداي تعالى قده وعفوتك سي عمل بكيرة كسيت بكيرة هبن خدا قده وعفوتك كينا او كسيقو شركاش خدا را چه نكرنا ووفات كرنا او كسيقو پيس هيربازا نچونه او کسی يقول قارشي برای خوی مسلمان كيني نخستنا دلي خو يعني وعفو كربا قاربه بنفسها كين چا چدبه انسان خطا كيد كل قارشي ما ام خطا اجبيرانا كنم دا وجنا دلي خو هر جاري دبيرا مديه هر جاري دبيرا مديه ام السري بش بخبطن حتى ام يبكنا نقطه طاري ام تخنا دلي خو هذا جاء او انسان كيناويت كبد لما تشقى بحسابي تكرني زياد زماني ما تشتكي نخوش تبجي يا دلي ما تشتكي نخوش تبجي در حقي وده لازم ان في اخلاقش حياة خدرين ملاش خو انسانك مسلمان دبي لينايغو انسانك خو براي مسلمان قارشي نا خطا كربن وقتاغو ان عفو بك چونكي شيطان وسوسه ده انسان وقتاغو كارب يعفو بك سانكي وكا افجيرك ماسيك سانكي بفي شكلي ذليل دبا سانكي بفي شكلي كيم دبا بقولوا شيطان بوسوسه بقولوا شاني ده وسوسه ده انساني مسلمان جرك نه خابان دم شيطان وقتا كارب براي خو مسلمان عفو بك بر افزان بگو افجير نزلت افجير نكي ماسيه tam tersivena افجيرا عزتا افجيرا شرفا افجيرا سربلندايه چونكي انسانك يقو قفزك بالي براي خوي مسلمان ببابيجا خطاي كاربا عفو بك او بهتر خودي خيره تمام بلكي بنفسها انسان زوره اما شيطان بي نفسها خود شو حتى قوج رح با خداي تعالى ابدي محروم ما كرك ام بهنا تجاري بيرا خو نبن وامجي زانبن كي وقتا قو امجي بي نفسها خو هرن خدا محافظه بك اميج رحمه ربي عالمي ابديا محروم بمينن خداي تعالى جبوني قو ام بك هنا عفو مغفرتاوي كرك ام بإسلامي تشري داي برما ام القوراوي حركت بكن والقورا قو اصحابي رسولي خدا تشلو حركت كنا رسولي خدا تشلو اي تم دايا وان تربيه كريه ام جيولو حركت بكن مثلا وقتی حضرت عایشه افتراله بویه بلکی ون جیزانن وقتا گو حضرت ابو بکر یکی فقیر هبو مستح دبی او جنابی جی کتبو نوا بان خبردانا دبی حتی وقتی گو بلی دبا حضرت ابو بکر دبی بریا هنگا گلک جارا رحم لیت کر یعنی مثلا بیجن فقیر بو آلی کاریاوی تکر قنجی پیت کر وقتا گو بيد حسن أبيجي كتيانا بابا خبردانا دبيجا حتى إيرو من آلي كاريا يتكرد بيج إيرو بيدا دبيج يعني ويعفوناكم أز أرتخ جوهي خنادمي بيشتي جو آيات نازل دبا خداي تعالى هني تصونا آيات دا دبيجا ما قيمنا خازن جو خداي تعالى جو عفو بكا دبي وقتا جو تشلو أبايات حضرت أبو بكر رتي خواندن دبي بلي يا ربي والله أستخوازم قوت مع عفو بكا بني همن دور دا اسلام چونکی هاتیه دور ده امری اسلام چلو هست که حضرت ابوبکر همن وی گوتنا خو پوشماند به وش وی روزه پیشتر دبی دیسا آلی کاریا گو بی مسلمانی کریه دوام کریه و جوی روزه پیشتر جی که دبی دبش بی اوی بردای مثلا اشته تربیه گو اسلام ده مسلمانه اصلا دولویا لقوري إسلامي جرك معرف كاربة نفسه خو بسكنينا ذات الامتحان نفسه يعني إسلام بقاعدة دتينه تي نفسه خو تخي بني نجي خو تي رضا خدا شخورة بدوميني جبوني رضا خدا تعفو كاربي يعني تو حقلي بي تنحق بي تي كاربي رضا خدا تخي بيشيا نفسه خو چونكي تج نفسه خو زيادة تر قيمة دي خدا لازمه چونكي توي ادات كي نوسا ام بيسوزو احد خدا رددن ام دبن مالي مجاني مدريا خدا ده فدا به
إن شاء الله بجا قابي قو أم بزماني خود بيجن قو أم دبي عملي خود شاني نادنا بشكل سقمتيه أما قابي قو بعملي خود جيبي شاني دا قابي قو إن شاء الله بإذن خدا أم عفو كاربن الله شامل گوری رضا اسلام و قرآنی گوه شکل ببینه و جای خدا چی بکه و خداش محض بکه و خدا درجه بدمه و خدا مرتبه بدمه و خدا علا او کسی دبه عزت و شرفی خدای رسول خدای مؤمنه انشاءالله همیتی که ناوی وصف مؤمنه ملي إيش إنسانة كي جو خدای تعالى حجابك حس كرناوي ناكد خ دلي ملايكتا ودخ دلي تمام إنسانة وجبر بيك دبي تمام إنسانة دبي حجوي إنساني تكن خوا مسودة إيروجي كي أمهاتن داوية برنامج خدا جوجي راضي با إن شاء الله أمي حفتية كد دوام بكن بمسألة گلی تماشاوانی میهجا ایروجی امهاتن داویا برنامه خوا حتی نی هفتیه کدی تمام بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.